Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksaw point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. American North Long Constituency ba Delbert Nongrum ulapha ekajingkerpat cha ulampang jong kayeng dorba thawan kejela Thomas Sangma ba on perkhat piang halor kajingkentat ya kajingterwa ban ampha penrwai lut ya kajingrai Vande Mataram uba Nongrum ula IT ya ke resolution apa ka rule hispa khatsan ban terwa cha kayeng dorba thawan bahkan kentat ba anhap ban penrwai lut baro ki paso jong ka Vande Mataram ha ka dorbar senrai ka ban salongchen ha ka city bla IT cha ulampang uba Nongrum ula penchai ba ka resolution kam ha ba ka rule hispa khat nyo g ka ba khang ye kimat ki ba omdai ki ba kongsan e ya ka sarkar jila koi city galong nak panta ba tho su speaker nam ta ban karpa you bon reconsider ya ka resolution for the on the rules 115 ka bang ada ban pa saka assembly nak panta kan ka atom senrai henry ngasko pun mau ba ha Patrick banai mentau banai ngayo city ba sign deputy secretary ba ya ka resolution jong kani ka phang kawan puli komni ko makalong this house do resolve to object to mandatory singing of Vande Mataram beyond 2 stanzas kani kalong kilapan pau ba kimsha namar ba ka ya getting who but ka rules of procedure and rules of procedure and business and conduct of business in the Meghalaya Legislative Assembly rules 117G. Tinggal skuang pun pau ni kini ki arti lagi banta kawai kedai kata kaba hana ba ka attract magiting ku ban kata ka rules mula ban pediang yang ni resolution kabang sutu ba kalong batong kam pelat ku mojai penrio bar kham tam e kum ki kristan halor kini subject kaba man sapuli man penpau kini kapor ba kabar kedai na ka banta bagi penpau lembaga di city ba hana ba ka parliament ladapan pass kita prevention of insult to national honor amendment act 2006 making it mandatory to sing all 6 stanzas of the national song digi arti lagi point kemangwani kendu yo speaker hajing sha tamba hajing tibu kalong ba hajing khang ngajongki kamdon nongrim namar hakni ke rules 117 marngade pan pha yang ni ru lembaga rules jong 115 mo 115 Kena kelakang apat lemba rules 117 117 ko angkumno nampan pau ni ba ngan puli ko bakalong ba it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the state government kini nga bu jingkali namar p arangam keren mengakum nom ikmat upai ba lasai menupat ban keren arangam keren apa ka assembly hai pan keren po parliament menu balik pan keren po parliament kumukpa jong constituency kumukpa jong kikun nasngo karon kejing keta kejing sopia bat khamtam nitip maka population hapo jalam Meghalaya kipun dari kristan bakani kan keta ya ka rokom jenget kejong nomor kani ka 6 stanza kabla penpau ana badai banlong mandatory badai ban ruwailut jong borok ini ki meriu stanzas kabang amarwi ngam suihap namar kani ka tho bangi hapan mani ya ki wei pat ki play ngasngo kani kalong persya ya ka spo hukum kawai spo hukum ka pangkan mau ba menumdon ki wei pat menumani pat ya ki wei pat ki play like nanga there shall be no any other strange god before me kata kadai kanong rim bangangiyeng bat delo tang nong rim kabangawan bani kendo ban pen kenmau bakan dia kalong kumba syemno dia kata fundamental right of freedom of conscience and free practice of religion provided on the article 25 of the constitution mereka constitution jokari ka laai
ya kata ka hok jing lai lut bangin mani lai lut bangin ngit lai lut kelmar ta daw ngaku akan pau ni bak jing khang jong kani ka rules 100 jaga jing penongkam ini ka rules 117 kadai ka misinterpretation jong honorable speaker but ngaku akan pau ni balapan pau ba kani kan dei ka concern jong ka state government ngaku akan keli hang ni hatu kani ka subject ban pha ruai ban impose ban penbor bade ban ruai pro nriu tuli ki paso hatu kani kamdei mo ka state concern ka banghap mani keren hapo ka dorbar assembly ngapu ka jingkeli ya ka government namar mdei bang feel manga mdei nga sngu ba ka failure kan dei ka government they should be whole accountable and responsible kamar ta daw I dare to speak with authority and responsibility halo kani ka benta ko pen kan mau ba nganga penpau ya kata kecing ai nuksa ada piong baka dei kamdei ka state concern kamdei ka state subject ho nitip baka ni ka central subject lembaga 7 schedule kadai ka union list sampai tinring aku apakan mau pan hatu ka Bangladesh pan pas hagi sem balik na ka benta baka jing tmu kolong nam taban pentrikam ya ka LP lapas in the form of resolution kawai ka baar pat halor ka khasi anjantia official languages to be included in the 8th schedule of the constitution hatu kani ru kamdei mo ka central subject ka baar ka balai pan menta nakaliang state government kina pun kre marumara ka resolution na halor ka atomic energy na ka bentaban against ya ka uranium mining hatu kani ru kamdei ka central subject kani ru ka central subject nrei namar ba ka state ka di balong concern na tada kawanra apo assembly hagini ka arteli la depan pas kani ka pementa jong ka uranium issue ka bakin pas te balai pat kani ka jing kejing penbor jong ka central government na ka benta bangin ruai lut yang ni 6 stanza i mriu paso hatu kani kamdei kejing tongkam kamdei ka concern na ka benta ki pajba in general kamar takadaw kani ka long kum kejing ilam bakla na kuat untuk mau bah you may fool some people sometime but not all the people all the time ngilaban penbiet ngilab menyelam bakla katukan ni Hebrew naliki kenhon bat katukan ni sin nrei om ya baro bat om man kapo kemar takadaw ngaku arupan pau sakui pat kebentah jong ni kapang lakado baka point ba ar ding whether the prevention of insult to national honor Amendment Act 2026 recently passed by Parliament makes it mandatory to sing all 6 stanza of the national song. Naku apan pau. Bakaniru kadai ka sithi kaba lawan sisien nakaliang jong chief secretary jong kajala mikhalia but the issue sabaro ki government various government offices nakabanta ban pelong mandatory 6 stanza bade ban ruai hamala ki official program ti kaniru kalong kejing ilam bakla namar ngala puli po ngala puli ba ngala pit ba hapo ka ak kamdon no kentien kaban ong ba de ban long mandatory ba de ban simantalo ini kejing ruai ba de ban ruai do kejing ruai bro on rio paso ini kalong kejing ilam bakla but ngaku apan pau ba kani ka amended section 3 jong ka act kabdai the Prevention of Insult to National Honor Amendment Act 2026 hang niru ngam semlap ngam simi bakan don kata kentien mandatory tede lor takanong rim kabangayeng hakata kanong rim badalay minumla ya kaban misinterpret nandi banyalam bakla yaki bopon balang kamar kadaw ngawan ani ka por mga sutu bangamtip kay kamain jong speaker laun ailat em nga po ka lalu reconsider em ni ka resolution hapo kanika yeng dorbar tawan jongka dorbar senrai ka bangin sai keren ka ba ngamtip ula ban ai ni em den mar takadaw ngawan ni ka por in advance si pa ba bakin sutu bakin tip kay kanong rim ka bang yeng dehlo tanong rim ka bang ko apakin mau bawat ka constitution jokori kamsim loong ba deban ruwailut baro ya ni ki dekot jongkin riu dekot jong national song ka brega vande
Mataram. Ngangalong fully respect, I'm fully abiding by the constitution. Kaya gaba ngadi banyak cakmat amar nasutu balada namkeren yang ni ka isu kan tak ya ka jingte blem agolong freedom kalau basimno ita ka freedom of conscience amar ka freedom of conscience kata ka jingte blem dia hok kan ngrin mawan ban pau mat i honorable speaker bode ban reconsider ban kedian yang ni ka solution ko bakalong nam buyok ban dibit amar hapan pau ba on every subject matter ka papas na po ka central ini ka buwan na po ka sarkar India boleh ke sarkar jalak hapan skok ngubit ngapon rapi na po ka assembly banyatai yang unta namar ka pekin mau ban pelong ya ka great nation of India they number union states they mat ka daw ni borom but I'm proud to be an Indian they mat ka daw yung po bandon kita kajing ka discrimination ane ban deprive na opat ya ka hok apabila pun kop ini demokrasi Indonesia jaga India ini penting masuk tempat demokrasi kalau kan simata berruai baru hendak tu dikot nganum pediang dalilai buat ngahap ya nunu kalenti namar ngangit not in words but in action mereka tin mereka kam tendai ini por squad pun pau tapi ba ke makwa pekan mau 1950 ka constituent assembly ladap ban pen scam badai tang artli di stanza bari ban simanta ya ban ruai namar nako apan pau ba kumbas nyopo nyusnem tam adung yo ya ka gejala lu ya ka India ni simanta ya national song lemba kini ke artli di stanza hazal pitri salam Dunia khai thích con bây là tông xoay ngà cái dia pakai sengil recit roh Ili mem yor ain gini kon me Pai upon kelas tenu chong Tangga college stage nem yo Lihat media stage nem le tangga wikon bukan Itu Jadi kasi yang kayak bisa orang lain modal. Oh Bisa Pinai warna ai bam sin ai ta papacho families to that bills fine for it Kau use nem Bukunya kemat do Bukan tau chan boran klep Bay passa your first division ah oh bay Congratulations con thank you bay